Once again. Na 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 na. Come on. Na 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 na. Isaความดิวจ้า Yeah. Music. Love song. Abangan na sa ima bangovim, choreography, dim crew hotu, lusindan na pat mulong kilalo tuntia kahit mo he. Among din do dito kinan mi pite ni bon sabi na nalimutin ko na nabepi o ite. Wow. Adaptay. Isusap hap na. Nabon sabi ni Rafa. Dunia kalam dui kimo hoy bon tu chinga kalam dui isin kalam na diu tempat ihet chinga din sing kating yenu kayin no me ilahi na mi nung hiding khaden aw sunga anaw pinding asu hading kona aw sunga kizilai acha chung henu keijang kai nome atia akana chung tion le crew member dim crew dancing is my passion crew in motion chule facial expression akin todo ye
Listen out, tell me why, Sana Pai nó phát là phải gì nghe na làm đàn nó chụp cái lẹ cái thang nó men đập đầu sang phòng đi sang đây kiểu viên bắn chấm tất tên cái bao mê nó hoa cô nam đi cái tiền không na đàn xoay ta lên ball gì vậy là chung hoa cái bát tu cảnh xin tu hin phát aban anh chỉ kia được tiếp lá khát anh ngay thế na vậy cầu đi ham quay nó đi vào yes message kan hong inna message sun sim nge phải là to line sa dingin
Golhang Mimin Hokip, Best Pop Singer 2017. Un Golhang Mimin Chua Sadingin Kain Kawe. Mas Beni nang di Komozo si Cina Kazana Salam Gapihin. Tudang si Darwin, ila sadu sa tawakin. Ibla sadu ang le. Ko'y magangkangin Lindang sangkasan ko. Fat siya sa Saudi le. Music please.
ra dingi how min lal chura sa de na ko hite amang ki chai chai le award khat singer all song award chini cha ha pe du hinte amang din dole di mi pite ni bon sa win khura le be ho hite Best pop song, best gospel song, best gospel singer, sting le, lyrics. Chỉ tay học điều hiến. Tu hiến best gospel singer anabiyokin. Itu ay nominee hoken simde gahin. Guest ball điều hiến, guest ball ball điều hiến. Ay hiến no na say wang at sumo hilaw may tayo. Ani kini ang biyukin na. Best gospel singer. Ano din ikan senay daw din.
nominee ho hi hoiding to thang hingcha goite pauminal zo lun ngai ning to thang pauminal hokip nei si hokip mi group nominee hi vote system ang ji ja chwa hi result in phun do dio hi bi pilanga konan gia sana bo masawti salang ha ho koi na kinsa ra ba kei ni diwa center la ho salang ha ho khat cha na se di ve azaw lo na se ve na result chu chala ya nam tan nunga no in phum do la ki pawmente Result hi ngalaw du katasanin. Ang ngalaw daw si Khadve na bon sa Kevin. NG po de katila damson ng titiwe na. NG po de! 2018 Best Gospel Single goes to Mr. Paumin Lagso! kape hote hupite hon dichi an video dingin nunga nem sem hoi 2017 gospel singer hanala nu chun video de he golhang paumedal chu no mai le chlang hi inzon lang chu ting le price he video diu nunga nem sem hoi nang jong chang an hung dingin kauna ka de Certificate Simdon Hanenkating. Being known that Mr. Paumilalzo is presented this certificate for winning NT for that 2018 award in the category of Best Gospel Single of the Year 2017 to 18. In the third Nitun Tusu Daily News Foundation Day Kerm Award Distribution 2018 at KFA Playground, Deepai Hill, Sadar Hills, Kangpopi District, Manipur, on this day, the 18th October 2018. Hello. Putting song le best gospel singer nominee ang zong se nunga nei si hominal lungi ni hingcha hoining no ho zong chalangai in hong do ba yechi certificate in on ki sam david tim na ka hin deu ve Paumin, tunda ba natin yung natsal kinuhitin? nominee golang hominal anti for that chairman Biden be there bana hoining Pipite ko din na bengoite. Kipaumen abanin hana chiki ruhutin best gospel song Kechilaya hin nominee 5 ang gipuin khana hi ta sanjate hin nina hi pagay nei ngei lup na hin athum na hi o phat pakitin alina hi hung ki khelding angana hi pagay pathin Kechilaya hi nominee hi koi gin charwam Wait, yes. Let me say you go. Adi mo muna dem na say you so. 100% sure na say you go. Okay. Tun results ano ngayon hiti? A result to hile. Ta sanjate hile. Hiji kipathel PAPP Devin Pu Sethang Hokip Executive Member Chandler Edition Amazon Chilanga Hongdingitin Chuting Le Ta Sanjate Gospel Song
hi dia lagi alvam Allah ka seitan amin bang ka sei nai poi koi ham ta sei di lo le adi lo na ta sei di wala di he lunga nun ngai ning to thang he na Some get sick on an engating, being none that doesn't chate, Lunganing Totang. Is represented this Africa for winning entry for the 2018 award in the category of Best Gospel Song of the Year 2017 to 18. In the third Nitimbusu Daily News Foundation Day, Kerm Award Distribution 2018 at KFA Playground, Deep High Hill, Sadar Hills, Kangpopi District, Manipur, entry for the Fokuki Integrated. Nunga nun ngai ni stage na nga hong dumating kan COVID mi pitin sa usin ko be piute kata sino meni ana to think le nominee as of kisimin pakai nei ngai luk na o phat hung ki khel ding pakai pathin icha asabo no wale chrayan hung do devin kauna kahni Pipiti hon, Lunel Potin. program hi zakat la somong khachiru na lai ho anu lai chung ki pandin na lai ayan lai chung ki pandin na lai jin ananga ham ham witin Inzon ang program hong nagtidan hi tu nila alam no tulam no tu nila asalaw ti zo involved yo he ano long liao Putin ano nga hat sing oite nominee chu in sei do in katin pakai pathin ki nei si sa hen nei si lauma ahile chalai stage mun hen ju ding in kauna kahin nei aum lo zong le ala pi thei aum ta lo le apanin mungki helding apau en akim apana ana kiging dingin pakai nei ngai lut na lam nei ding okay ko be piute lam movie na dizia chung la ma in na alam pa ni kon na be bikit povin ngam lam nei ko be piute mi pite on ko phat thin ken khung sai ngam thiên kim khung sai ông lâu dùng lẽ anh ấy kịp thấu đi he kịp bảo này kịp bảo tụi mình lắm abanin best pop song best pop song là nominee của chương trình mới nghe akan nain chung to ni sa ani nain numay lung
asim no thei zi lo cho nu mai lung hom na hin khu gen thei na gon to sa khat ki hial sa nomini sisin ichla chu koi hin te ta na gin cha da ban bung ki hial ding tun result chu anangai tauti koi dang zo hi pon tu la ya azizing lipideu se lai hong ki khom zo se na tampin 100% ka shorin hek su ke diwin kain phun do de ta lipide na dibu cham Bhanti khel sa Bhanti khel sa limin hau ki mimin hau ki ka hena ichi price in bido dingin pu khublin edc chandel ma jong chilanga hungin tin Bin London Bhanti khel sa Mr. Limin hau kim is presented this certificate for winning MT for the 2018 award in the category of Best Pop Song of the Year 2017-18. In the third Nitin Tusu Daily News Foundation Take-Home Award Distribution 2018 at KFA Playground, Deepai Hill, Sadar Hills, Kangpopi District, Manipur on this day, 18 October 2018. khot na beg of te Pipi di bonsan ko na bengoy te. nomini ahi nagontol sa M goes nahin khugen thei boigin numai lung hom haudeu chung to ni sa Remix nomini ho chengchuna mobile and chang stage scene and judevin kauna ka hineve Nagonto sa MGO kilong nom lalong siten silay mo nahin kipaman yung san pilo dyan tiyan ka hindi mo he. Bibitin ko na nabepit siya wite. Abana nahin kugen hay na boygin buite long siten kipamating san pibinda ka hindi mo he. Bibitin ko na nabepit siya kinuite. Abana dingin numay lungthong Aries Haunel long siten silay mo na kipamating la pibinda ka hindi mo he. Bibitin ko na nabepiote. Abana dingin jungto ni sa Remax Haunel long siten kipaman yung san pibinda ka hindi mo he. Bibitin ko na bepit si kinuite. kipome best pop song chlai chan chuhitan tun best lyricist again chlaya nomini ho chun simnge akan nain lenchung hongkip ani nain ales mangboil ungdim athum nain bum khuthang akan ali nain weekly lunneo koi gin cha davam sai kin okay aki chi zabin chrain nunga noi din sin do la ke pom te Bibitin
ten koi gelvam it's all tonight in phong tai nge with clave lun neo ye มีปีเดียสู้เซนเอามาเลี้ยมนายคนอันนั้นเป็นงวยเต้จีที่ปาเทียนปีไอปีดอปีเดวิดบูงำทั้งมาเตะเฮดิซีซีบง constituency Big Nandian Nisero with Cleveland Kipken is presented this certificate for winning entry for the 2018 award in the category of Best Lyricist of the Year 2017-18 in the third Tuntusu Daily News Foundation Days Corm Award Distribution 2018 at KFA Playground Dipahel, Cedar Hills, Kangpopi District, Manipur on this date, 18 October 2018. Pipite ko na nabepi uite. Amen. Ilungol sa ina, Pipite. Ke wat ke hop now hi chan chun ananga ki do hitin apa na jong tam tam na lai sin ananga hitin tu chana asar hon en simo he no mai chupa chiting le sapang now sian sim lovit program ma hung na do si si mi sang som segi he chu no mai sapang now sian ho zau nai lo he chu aso ki khan ting le no mai chapang zau pu ma mi zaram ti ho chu hu ki sei ki na lai ding he Tuin abana dingin Zaila khan noi kiruiten it's Zaila no hedin chut Mr. Boygin guite sunakaw hite
Bola salo.
Ichi ewan ong job chai ting le lung nei new film company wa chuan ki bo given kai timit ki bo sana na mo na best pop singer of the year kahin ting le rapper of the year 2017 to 18 hang ding he best pop singer of the year ichi pp divin mimin okip amahi 2017 achu nalahin ama chilang ahung do indin ama chilang ahung do ting le nominee ho hin chu ting le ala pen chu kan hung ki phong do de he mimin stias mun no kun ka sia aban ki chi lo de he Mimin Hongkip Nom Loham No Mahile Ông hãy lôi lôi ole Ông hãy lôi lôi Okay bạn siêu tin Gol hang mel hoi ta na sa team ta mga ngai dingo zolpa ama hin ning kuma na la hin na tu chungai koi igin mo gam amin jong kan se do ding na lai he koi igin mo gam amin ki se lo lai nominee ho cho hin le boygin goite em go ever boylin lin hungdim elam boy boyte koi kin cha gam Mimin na diwam. Mimin. Tu kung baso na kisam kit di batay. Ito yan. Ay jale pido do yan na. Tu results su ano ngayon hiti. Ko hindi nga rin sarva. Ko hindi nga rin sarva. Likom sun pasar Mimin ho na sangtain. Tu chungai he kage papi na helam boy baite Helam boy baite best pop singer of the year 2018 no mahile stage mun dain chutingin ko na kay Big London Miss Helen Boy Baite is presented this certificate for winning and tip for the 20 award in the category of Best Pop Singer of the Year 2017-18 in the third Nintendo Sunday Williams Sunday Sunday. Hello. Hello, what the? Oh, yeah, na. Oh, debut there, maybe they want. Debut there. Certificate kiladingin and going then hungdim ever boilin em go boygin goite Tua masapena dingin em go kilong nominated for entry for the 2018 Best Pop Singer of the Year. Em go kilong lungsen din Ipaman yung San Pivintia kahin kauve. Abana dingin boygin kuite lungsiten stage mo dahin kipaman yung San Pivintia kahin timove. Abana dingin ever boylin hawkip Amazon na kaukin huite. Abana dingin lin hong dim so na ko ite
Abana dingin lin hung dim. Almin em go belong to lo ita song le ma chi price chu ki tho tho din ki pom tho tho in mi pi te bon cha bin khat be khut na be ngoi teนักกฎเดียวอากิงเดียบดพิธีตามไม่งาดูตามอีกขันดูตามอีกขันดูตามอีกขันนักเต้านามังดิ้งใส่กันเลยอีกขันนักเต้านามังดิ้งเมียนะ Best Rapper of the Year 2017-18 Nominee họ cho hình phòng của anh ấy hết thêm điều khác cho mình nuôi tầm khăn họ thì mình nè xong đấy Sam Bailong Emers Remy Vicky DK Mr. P Mr. P for that chairman by Hipon na Pautin so na Hipon P kiti hiyo iti ho iti result Hipon masamovin iti prize Pudo video pu bilam kam Aumle ilang hihinzo nitin iti ho hinihong po pilivin yung nakahindi Nihat diu katsu Lasamin thangde hiwin Rebel sang team theowin Rebel mi gup hung ki buila hin mi thum hi ma ki bong hi Am ho dei sa dong zui le committee ho dei sa dong zui am ho jing hin lottery hin bolova tu na hi khat hung ki thang do hin Chuchu ko hin te dana kin sa ro van rappers ho chu ko hin te tu chu ai Mr. Rapper title mo hile history ta na tu chu chang chang hi khunung chan ga som ki sei din hi chu ko ida nei pon Mr. P Mr. P nung mahilas test mon hunjon dingin kau na kahindi Ipite ko na bepi chu ite Mr. Piso, seven Mr. P is presented this Africa for winning and for that 2018 award, the category of Best Rapper of the Year 2017-18. Repeat it from the Nabang Tioite. Abana Dingin, nominee to Hile. Same Bailong. Long Singha in line to Pamanung San Pivin. Abana Dingin, DZK. Abana Dingin, Vicky. Abana Dingin, Remy. Abana Dingin, Long Singha in Nabon si Kevin Lagat, Long Dido Pilo Juntia, Kahinte Mohe. Kipaomin, same by long vang hi hong thatai to pon is ong le ma hi kipitho tho dihin lipiten khabe khunu ne bet pe chiu hite ko sei lu te no wo ti yung le ko bo ti sun sun ni kum so go mi pi te ka ma lu se tai ne bet pi lo
te. Hello. Habana dingin lakan anangai kilo hitin apaw edukim Acay na lang ng hitain. Abong paneri sa hamle. Ang anga dihang. Dunila itin sa committee hojo si itong program na gondo hin na chungwa ke pathu kain sejin. Abi anga ya mi pihung hojo si yung ke maminin ke pathu kain seje. Ko ai ngai diu he. Ajinai nai lo nunga gol nam tan ni ke ngai patu wa hi. Ken jong ka hin sange o lung dei nu Isu ingai diu he. Bodo. Bodo he. Bodo. Kita
thao mo no min kalunga ka ni gel kha lo sinay di ka thao mo no min yang ti itrong gel choi nei tleng it's like line kalung dei pa chong dia tuhin ewan ni an hom do hitin ichi price ai pido pidivin thang boy chong loi anti secretary sai dal ti sa chu baby boy team hang sing hin lung si den ma chu ma le ki pa ban hung la pi go ama hi mel jong hin chapang hi wangin alin ania hom cha jo si tilau se bolte ma hi nam sungwa kine piam ta chapang bel hoi ta hi e bon cha vin khona na be pi chu hite abanen khat ana chiki do hitin abana dinga hi costumes and makeup a hi koidang zong hi pon inam sungwa dinga kine pi pe no costume and makeup a hi le luni chonghoi ama hi ama hong te zong le koi tu bang ama khela hong sang te wale lung se ten ki pa manu la pi lo chun tia ka hi mo he it's in pi do di chu hi le Zeni for the treasurer about here. Get up. About nothing here. Best negative role. Madam kecil di sana. Best negative role here. Lamgin dimgel nakinip na katin aume. Ama here ama nalong setan ki pa manung san pibintya ka hindi mo ve. Apito dito hile susud enti for the chairman. Here. Lamgin bel leader. Gaji jumlah. Oh, sudah soalnya. Jumlah sudah ya. Sam kita tu eh. Sam jumlah sudah ya. Kaki lete hai. Again, best supporting role ahile. Best supporting role ahile. Koi nu tau thang gelzing nge. Where soinu? Koi nu tau thang gelzing. Kan pui lo ta tu. Amami zong le. Oi ne, hoi nu tu. Oi nu. Ay san thei pidi khan yung san pibintya khain ki he. Hoi nu mo mo ju wa. Api do di chu ile. Sexy eyes. Dei hoi nu. Hoi nu check. Sexy eyes tu me hoi. Api do di chile gittu nahi he. Hoi nu check. Check mate. Hoi nu bisa drum deh. Apa tadi ya? Abana dinga hile. Hoi nu. Best comedian. Pandai. Best comedian ahi koi madang sang hipon. Hipite hon event non peno. Amel hoi. Manuel. Luni chong loi khup ting lengam bom bagin. Ahin pido ding chile Jason Mimin. Ye. Cái con nó to heo gì rồi, cái nào gì? To heo tay nó. ichi ewan hong kyop chai ting le Heo la bông nè. anong la hitin bu bil lang Heo. Heo bông nè. To heo gì rồi? Heo gì là cái gì rồi? Heo gì này? Bao Min, Hitansun, a word that's presented as an awitin. Best rapper of the year, Mr. P. It's on a kawitin.
Johnny, lumon bidang nehin, katasan at singgerin, katasan pag inumin, ito puso na tingin, katir na singin gerin, o hinko atingin pangin, o hinko atingin gerin. Yeah, make some noise, ladies and gentlemen. Enjoy na say ma bong chin bill lam kang chu ana ko ite.
Kayu bao nhau. Best Film of the Year 2018 sila Gyalzingin. Ahiye. Bibigay buhat sa amin kung nabiyapi hutin. Itu banalo. Itzi Evan Epido Pidiwin, Ulang Sangun, NT Admin. Vainu. Bibigay buhat sa amin kung nabiyapi hutin. Vainu. Engkila deyo bale. Best Visual Album sa hili 2018 natin ahi Kasen Angkoy Tree. Lungsinten Kasen Angkoy Tree te lungsinten lang kipamin. Yung lapi bintiya kahinti mo he. Itzi award pido ating ato. Marina NT Admin. Hoi bale number dong isai bin. Ama kengai cha boy number kengai cha. Best Director sa hili Ngatun. Kau pang neo. Empaw ni Hawkim kung tinglen ang bobagin. Itzi Price Epido Pidiwin, Soon by TKSO General Headquarters. Abana dingin Best Video Editor ko hindim tanikin mo bang Happy. Mr. Happy. Best Video Editor Chile Haupu Hawkim Gibeon Media. No mahilera stage sa pagdodingin, kauna kay Ala kum la bai tao mo. Kum la bai tao bin. Ano pau be. Ewan ka tai tao. Kala ngai num nang tanga hi la ya. Itzi Price Epido Pidiwin, Golang Zalani Mate, NT Admin Morin. Nang be. Nunga ho bi bisa ta mo. Ina mo na ha. Ni nahi tele pasal de bisa ta wa. Compare de ni an ta boy de ta. Abana dingin Best Actor ko hindim tanikin lubang. Best Actor ko hindim tanikin mo bang. Best Actor of the Year Pauline Kong Gyalzingin. Hitin Hopko Pidiwa sa Esli Mate Chairman NT. Acting ibo sa doyo. Akapa di bo sa diu ha? Anui pa di bo sa diu ha? Alo sang ni be. Bibi ho dei bo sa diu he. Anu boy be aku be. Bibi bo sa diu ham se ho. Anu boy be aku be. Anu sang ni be. Asu ku be. Asu ku be le. Alo sang ni be. Zo lo sang ni. Bang lên, ku mi lai tak. Alo sang ni thua ta. Alo sang ni. Acting abol he bi bol ham ma phan pi na chom cha. Alo sang ni be bolo. Hello pai hal. Ko ngai. Ko zo no men mun zo no men. Ki pai en chula anti for the chunga yong ki pa thu ko sei. Chula hong ki phong mi pi te chunga yong ki pa thu ko sei ya. Ki pa wa le ti kala sei ni kan hin. Patien pat thei bo lang nidin tu soi dam so lang ki pai. Amen. Tulabana dingin Best Actress of the Year ko hindim tanikin mo bang. Ko hindim tanikin mo bang. Best Actress of the Year 2018 goes to Miss Vanaiting and Licing Boy. Ewarin of the Piduvin. Ning Zao Kibilusin and ewarin of the Piduvin kahit ibo he. Bangkis ka po ron ko. Kau ni.
anh em mua gì là bao nhiêu tiền linh tinh nếu anh bị bela bạc sel phải thế sao đã sút hello thằng thì là bằng nghe nè Kau dia lau, di musuh tak. Kita biasa itu mo. camera di kampung di kabin lang Pipiti boy ni di papi ite. Ilung hayo nam. Tuin hiti a work resolution. Ayin sinom ding tilosi thule lati akel khobit na. Tua bara dinga hiti programu. Masalain haptingin inzoi kau sau kasenang koi te chona kau hite. Testing. Hello. Hello. Ever boiling ano kau ite.
su điên làm sự lúc kia tôi yên lặng thô một đêm cùng là muốn làm cô ra si lúc kia tôi yên làm một đêm sẵn là khăn hay lại mặc cô một đêm lúc kia tôi yên lặng thô một đêm cô hát cô hình cô hát cô nhẹ dịu biết biết như ta ta ngày xưa đi hút tôi tim đã khi xưa đã đi nắp nắp quay lại sẵn sẵn bằng cô mình aku để làm cô là si lúc khi tôi vẫn xa nan thật sự điên làm sự hiền đế lúc kia tôi yên lặng cô cô đêm là muốn làm cô là si lúc khi tôi làm cô đêm sẵn là các anh lại mặc cô một đêm lúc kia tôi yên lặng cô cô đêm Abu Dhabi, lagi jadi lama tayo. Bay go kay kita, lukok mo na imanay hilot. Na singlaw em siya, so zindahan so hanusong. Abu Dhabi lam ko na, silong ito bersama. Sự điên làm sự hiền đệ lúc kia tôi im lặng cô một đêm cũng là muốn làm cô là xin khi tôi vẫn xa sự điên làm sự hiền đệ lúc kia tôi im lặng cô một đêm cũng là muốn làm cô là xin khi tôi là một đêm sẵn là đang quay lại lúc kia tôi yên lặng khổ một đêm Ayung làm video lâu xưa chúng ta bắt đầuกันsay tuin mi pia puna de sa dong zuin tun ha compare hong pang lunga merina itla khate sa pileu din sai na mon sa hiding itan ko sa tuin lá khăn sa te toi Ain't it good to
There's nothing I can do, all that I want is you. Look what I'm going through. It must be love. It must be love. Oh, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling. It must be love. Something is wrong, alright, I think of you all I can't slip your warm. It must be love. See you in my dream, holding you closer. Oh, what else can it do? It must be love. It must be love. Oh, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling. It must be love. It must be love. Oh, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling. It must be love. It must be love. Oh, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling. It must be love. Okay, bye. Tuloy na ba natingin? Robot bike din ikaw ite. Hello, ako nung latte here. Say
Abana dingin. Susun singson chairman eti for that song. Ama phat mun kilo dingin. It go ve. Hello. Mum na layo na mo. Oh. Kasang kita kita. Kita kibeto te sompat. Oh, ini ano ay chena laye. Ay, kun hai kipat na divin. Jadi wa kipat na lang zo. Hale. Gunsuta tak mo hizong le. Phat achai chan nei to ki hozo se na bon sa sunga ki patu kan se ye. Kowe fore la ki man kit phat le hong zao so ke dingin tim na invitation card na bon win stage nga kon kan pe so ke tawe. Kowe le na gunsu na ho se nong ko ro ki wa oi lai mun hizong le nong phat so ke divin kan te me. Atun twin kipaman neo khat khat ano hombo divin amas pena dingin Amy sunga print media harus speak power print media kination Amy times day kuang kipa tilpe didam khat kipa tu neo khat sena kipa pina khat kain pino movin it's Amy times lama ko staff ngo kaning la pela kipa minte anti chairman palang dito lagi paminte certificate of recognition is proudly presented to Amy Times News in recognition and sincere appreciation of your contribution toward the society's in print media. A good newspaper is a nation talking to itself. Aba na dengan Dim Crew, ano layo? Dim Crew ano layo? Kecil tang, oke, aban saya. Aba na dengan nunga lam nei hing, nunga aku kana. Zazai singsit. Ngai du mangmo tilpe golang zazai singsit el som lege tu thai tin ni khodi pai halwang ko kangpopi district mana nitin so foundation dei kam award distribution nt for 2018 in sem hoi dinga phat man luta nen phal do zaila nge ta ne hoi la pyo ki pa pi visana kan pyo nahi Bu bilang kang Bipin ko na bet isilite om kham khamit. Bu bilang kang atu ki bang bang hai Abana orang Mimin Haukip artis Mimin Haukip Jetang Abana Dunha Kompera Ikan Pio Nunga Merina Thiem Haukip Gigin mate
til ipaman ki hom lo chu isan sitan tin ema phalong chu isan sitan te tunitha program mi mano ki chana hi ki chai tai bon savin mangpha Abon Sabin Bangpa